Stari, nova godina ide, ja marke nema. Stari, imam ja jedan plan, ne znam će li se tebi sviditi. Ako tu ima para, ima i mene. Znaš onoga malog što smo prošle godine išli kod njega što nas je ubio? Mali, nemoj zvat policije, molim te. Djeda Mraze, bio sam dobar i ufatio ropove. Ove mi godine donesi 2 paketa. Ti znaš što sam ja tebe zvao, jel tako? Ne znam, brate, i meni je bilo čudno, znam da ti mene zoveš samo kad ti nešto treba. Pa i treba, brate, sjećaš ti onoga duga? Ima možda 7 godina kako si mi dužan, nikada vratiš. Ma kakav dug? Šta sam ja tebi to dužan? Ne znaš, jel? Pa dužan si mi 5 eura. Ma kada, ja se toga ne sjećam. Kad je to bilo? U 7. razredu osnovne, sjećaš se, nisi imao para. Ja ti kupio sendvič, sok, čipsi. A, i onaj keks kad skupio. Tad, sjećaš se. Aha, ne sjećam. Znao sam ja da ti me nećeš vratiti pare, ali sad ću ja obaviti jedan poziv, sve će se to riješiti, ništa ti ne brini. Ma kakav poziv? Nemoj, brate, nikoga zvati. Halo, Bandera, aj dođi, imam neki posao za tebe. O, brate, koga zoveš? Ko je Bandera? Gotovo je sad, poznaj Banderu. Bandera, riješ ga. Brate, šta je ovo skrivena kamera? Udri, ajde Bandera! Ma brate, možda vas prebijem sad oba dvojicu. Imam mi plan B, brate. Ma koji vam je plan B? Evo, ovo ti je plan B. Hvala Bandera, nek si ga naučio pamet. Gdje ti me recimo ja tebi šta dužan? Bandera ne radi nikom džabe. Ma nije problem, kad je beg bio cicija? Koliko sam ti dužan? 3000 eura na licu mjesta. 3000 eura! Još će uzeti real. Ja ću Barcelonu, znači. Molim. Molim, šta ti ovo? Ja bih igrala igrice. Ne možeš igrati igricarima, hajde tamo, bježi. Hajde subi tamo. Hajde, gdje si dosadno, djeci. Što je ovo nastalo struje? Ojoj, brate, šta ćemo sad? Pa vodio sam ja. Ajde, ja vodio 3-0, šta lažeš? Oj, šta ćemo sad onda? Hajmo da van nogu. Hajmo igrati van nogomet. Aj,
izabrala sestru. Brate, ja tebi nešto moram reći. Šta je bilo, šta je problem? Brate, ispala mi je prilika ode malo u Austriju. Pa kakvu Austriju? Koliko ćeš biti tamo? Ma bit će ja mislim 3 mjeseca, ode malo na bauštel tamo rad uzet para. Oj, pa kako to odjednom? Pa kad ideš? Pa ode, evo sad čekam taksi da dođe. Kako ću ja brate bez svog najboljeg druga? Šta će ja radit sam? A jebi ga, tako mi je ispalo. Evo taksija, ode ja. Vidi dobrog auta, jo. Ma jel ono moj brat Nedip došao iz Austrije? Wie geht's? Sehr gut, meine Bruder, sehr gut. O, brati! Halo, šta će isprlja me, Bog te, ovo je skupa jakna. Joj dosadni ovi prosjaka, sačan je. To mi je kolega, nemoj ništa pustit njega, budala je on. Što je, nismo valjda zaboravio, mi smo najbolji prijatelji. Ma sjećam se ja tebe, ali što trebaš nešto, jel? Pa ne treba nek šta znam, nismo se dugo vidjeli, mislio da idemo da popijemo šta. Ma ne mogu, brate, ovaj put nikako, ima puno kafa da govorim, moram ići na tankštel kod zubara, sljedeći put kad dođem, vidit ćemo se, haj. Ej, haj moram ja ići, haj. Pa dobro, ništa onda, hajde, vidimo se. Ruder, s kim si ti sve družiš? Ma pust njega, ne on je budala, bre. Hajmo mi. Kad me pitaš Gdje mama? To ja sam sam u kući. Stari, imam jedan posao za odraditi. Kakav? Ima jedan prazan stan da ga odradimo, ljudi su ošli za novu godinu, nema nikoga. Hoćemo li ići odmah? Pa hajmo. Tu su rupovi. Gdje se ono dereš ti sakrilo? Ma gdje se ja najmali sakrio? Joj, gdje se onaj mali sakrio? Gdje? Al me mali popša! Što je te bilo kod da te poplove izbaci? Šuti je kakav si ti! Mali je zvao policiju, bježmo!